Ti si najbolja kad si slobodna, u tvom svijetu sve oči su sve tajne odale. Siguran i brz da će Superman sve raspameće za tobom da šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Ti i ja drugim očima gledamo, ti i ja nešto smo posebno, ti i ja u ovom svijetu. Ponosno šetajući gradom dobrih ljudi, svaka mi klupa odmor nudi. Tako putniku i svakom gostu kakanjci sa osmijehom nude dobrodošlicu. Ovo su stihovi pjesnikinje Faize Helja Haračić, koja je večeras sa nama. Odrecitovat će nam svoje pjesme Grad dobrih ljudi, Kakanjske ulice i Bosansko dijete. Grad dobrih ljudi. Park rudara zima je u bijelo obukla. Kroz mahalu u blizini miriši hljeb što 7 kora ima. U krugu rudnika nekadašnji ponos grada, stari Čiro već odavno stoji. Sjećanje pri sjećanjima. Vraćaju mi osmijeh na ostarjelo lice moje drage Kakanjske ulice. Sve je ovdje jedno zaci, na njega se ponosi i o tome istorija svjedoči, a krasi iz gošćanski stečci. U njemu žive i živjet će uvijek dobri ljudi, čija će usta sa slašću hljeb rudarski jest. Krošnje stari sjećanje nas stalno zove. I Bosansko dijete. U vijekovima prošlim posjetiše Bosnu velikani, vojskovođe najvišeg vrha obuhvati moju dolinu, divio se i zapamti, gdje god da kreniš u sebi ponesi ljepotu njenu. Neki kažu da je ljubav rijeka koja utapa svu nježnost, a ja kažem da je ljubav cvijet. Pjesmu Rose američke pjevačice i glumice Bette Midler večeras pjeva Emina Bajtarević. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. It's the heart afraid of breaking, not soon to live, and the lies a sea becomes the road. Mojim organizatorima, prvenstveno menadžer ovog projekta. Zato bih pozvao gospodina Borsa Franća, da mu se još jednom zahvalim, čestitam na pokretanju ove ideje. Pozvao bih gospođicu Karahođić, poznatiju svima nama kao bebu, da se i ona pridruži. Pozvao bih i novinarskog magnata Emerina Hnetaševića da nam se pridruži. Također bih pozvao i Semira Mušiju da nam se pridruži ovdje. Svakako ne smijemo zaboraviti ni gospođu Sabajetu i Mirsada Bajtarevića.
Ja bih još jednom da vam zaželim dobroveče. Stvarno mi je drago što ste večeras došli i posjetili nas. Potrudili smo se za ove 3 noći da za vas napravimo nešto lijepo i mislim da nam je uspjelo. Pokazali smo da Kakanj ima kulturu, da Kakanj živi, da jednostavno da smo jedinstveni kad je u pitanju naš dom kulture i ovako jedinstveni ćemo ga obnoviti. Malo mi je krivo, vjerovatno bi na ovoj manifestaciji trebalo da bude 2, 3, 5 hiljada ljudi ili ipak na cesti, ali eto, nema veze. Ima nas koliko ima i svi ćemo zajedno raditi u budućnosti da napravimo niz ovakvih manifestacija koje će jednostavno dovesti sve naše Kakanjce gdje će oni biti ispunjeni, zadovoljni i sretni, gdje će se emancipovati, civilizovati i jednostavno postati građani koji su meni i vama potrebni da bismo zajedno živjeli u našem Kaknju, jer niko od nas ne misli nigdje ići. Ostaćemo tu i zato moramo se potruditi da svi zajedno radimo za Kakanj. Mi večeras imamo jedan mali rođendan jednoj bebi koja nije toliko mala i mi ispred civilizacije bi da joj uručimo tortu. Molim vas još jedan aplauz kao znak za sretan rođendan. Mi više ne bi da vas maltretiramo. Vjerovatno će to sad vratiti Harzburna. Šalim se. Gospodin Harzburna sad nastupa poslije nas. Uživajte. Ja se zovem Salko, ali svi me zovu Čorkan. O sebi ništa ne znam. Kažu da sam sin ciganke i nekog turskog vojnika, askera iz Anadolije. Kažu Čorkan je hamal, sluga i pomalo budala cijele Kasabe. Kažu na svim svečanostima i priredbama Čorkan je taj koji najviše igra, pjeva, tambura i opija se. Pored vatre gledam u nebo, zvijezde se razgovaraju. Kako je vrijeme prolazilo, sve su brže pili, u to se vatra uzgasi i onda smo onako svi vileni i pijani se spustili u Kasabu. Kad smo stigli u Gazda Zaretovoj kafani, već sam njega... Kao što ste vidjeli, ovo je moguće. Nije baš istinsko pozorište, ali kad je u srcu i od srca, onda je golemo. Hvala, volim vas. Živjeli. Ako još večeras pobjedimo, onda će ovo stvarno biti najdraža utakmica u životu. Eto, sve Bosanci, Hercegovci. I tako, dame i gospodo, došli smo do kraja trodnevne kulturne manifestacije Civilizacija, ljetna pozornica Kakanj 2012. Zaista još jednom moram napomenuti da su ovo organizovali neformalno Udruženje mladih civilizacija Kakanj, te u saradnji sa Udruženjem studenata Indeks iz Kaknja uz pokroviteljstvo Ureda općinskog načelnika Kakanj i generalnog sponzora MGM Farm. Hvala vam lijepa što ste ove 3 noći bili sa nama, što ste nas pozorno pratili i obećavamo. Vidimo se sljedeće godine. Laka vam noć i sve vam najbolje.
Što ste došli u Kakanj, što ste pomogli ovu manifestaciju. A u jednom intervjuu ste rekli da volite ovaj grad. Šta vas veže za ovaj grad? Pa, od privatnog do profesionalnog. Ono privatno to je mnoštvo ljudi sa kojima drugujem. Prvo, drugo, veže me profesionalno što sam snimao film Go West u Kaknju i proveo gotovo 40 dana u ovom gradu, a poslije to nešto što se miješa između profesionalnog i privatnog jednostavno nikako ne prestaje. Ja jednostavno znam da u ovom gradu postoji tako jedna pozitivna i lijepa energija. Raduje me što nisam daleko od Kaknja i zaista mogu da dođem kad želim, ali ono što bi vezano bilo za ovu manifestaciju jeste moja sreća što mogu da pomognem. Dakle, tu sam i na kraju krajeva ovo je moja država Bosna i Hercegovina, dakle gdje god mogu dobro da uradim, ja ću ga uraditi, a najlakše mi je ako je to preko mog posla. Recite mi ovako, Dom kulture, dakle krov Doma kulture je svršen negdje u januaru, a političari nikada se nisu dostojili da neka konkretna sredstva ulože u to. Kako kroz kulturu možemo pomoći izgradnji Doma kulture, odnosno krova, dakle da bar zaštitimo nešto što se može zaštititi? Pa ja mislim da najbolji odnos politike prema građanima svoje zemlje se najbolje očituje upravo u našoj zemlji preko kulture. Dakle, kultura je zadnji segment o kojem se političari brinu, kultura je zadnji segment na koji polažu ikakve nade, a pritom je dokazali smo već da preko kulture i sporta u stvari mi promovišemo našu zemlju. Ja ne znam šta treba da se desi da oni shvate ozbiljno ljude koji se bave tim poslom, a opet s druge strane nevjerovatno je da jedan dom kulture kao što je Kakanjski, koji je bio simbol grada, dakle krajeva nije Kakanj samo rudnik ili termoelektrana, nego Kakanj je iznad svega prvo ljudi, jedna čaršija sa svojom velikom istorijom, a između ostalog taj dom kulture je zaista bio jedan kulturni simbol i predstavnik ovoga grada. Tako da ne mogu da shvatim da uopšte dolazimo u situaciju da raspravljamo treba li ili ne treba da se ulože sredstva i da se to uradi, da ova omladina koja je predivna, ovo je na kraju krajeva i dalje u bivšoj Jugoslaviji jedna od najuspješnijih i najboljih općina koja postoji, da ona može da opstaje bez svog simbola, bez Doma kulture. Zaista smiješno. I na kraju jedno još pitanje, predstava Čorkan je doživjela pozitivne kritike prije svega i predstava je jako dobra. Što možete reći o vašim nastupima u vezi ove predstave? Pa, ja sam to godinama spremao, čekao svoj trenutak kada ću da je napravim i jednostavno došlo je vrijeme i evo već godinu dana ja igram. Za 2-3 dana zatvorit ću Gorčinovo slovo u Stocu i to će biti već 50. izvedba. Jako se srta da je ova 48. se desila baš u Kaknju, pa ako Bog da i 100 ćemo odigrati u Kaknju. Hvala vam puno. Eto, ja nemam više pitanja. Meni je bilo zadovoljstvo, publika je odlična i mogu vam reći da su napravljene neke pauze i neke tišine na otvorenoj sceni, možda čak i bolje nego u samom zatvorenom pozorištu. Ja sam baš sretan. Hvala vam. Hvala vama, živjeli.